Bathong bešontše ke ditaba tša leleme la Sepedi tša SABC thuego tša ka dikantorong kgolo tša SABC ka Auckland Park, Johannesburg, re ka Studio 10. Dihlogo tša tšona ke tše. The Chief Inspector of the Gauteng Traffic Police, Mr. Samuel Mashaba, has been placed on suspension. Mohlankedi mogolo wa balaola sephetepete ka Gauteng Samuel Mashaba o fegilwe mošomong go sa letetše magato a kgalemo kgahlanong nae. Ke tla mo hopola pele ka kgoši ya botho, kgoši ya lerato, kgoši ya setšhaba sa hae, kgoši le gore o ba se le mahetla, unlike ba bang batho ge ba nametše ditulo tse godimo ba thoma ke moka ba fetoga ba ile gore a ba tshwarege. Kgošikgolo ya Mandebele Makhosoke Mabena wa bobedi o hlwele ya bolokwa motseng wa Gabo kwa Mhlanga ka Mpumalanga. That was the hardest thing I've ever done. I knew when I went for it, it's a gamble because I could have blown up and people could have caught me, but it worked out in the end. Ibile le thabo go maAfrika Borwa lebelong la bo masomesenyane la Comrades ge bobedi Jida Steyn le George Kushe ba thopa lebelo leo la go tloga ka Durban go leba ka Pietermaritzburg ka di-record tše diswa. Magere thobela ka mehla ge lehlaba le tša lona ka go rialo o dulang fase nna le beseng ka dimeng ke thušana le mofetoledi wa polelo ga e tše dimphoteme a rumile ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go lesolela tšona. Mohlankedi mogolo wa balaola sephetepete ka Gauteng Samuel Mashaba o fegilwe mošomong go sa letetše magato a kgalemo kgahlanong nae. Sephetho se tla morago ga gore Mashaba a tšwelele pele ga komišene ya Matlanga mo bekeng ya go feta fao a dumetšego gore maitshwaro a gagwe a tshetše melawana ya maitshwaro le ya kgoro. Mmušo wa province ya Gauteng o re ditatofatšo kgahlanong le Mashaba ke tše šoro gomme ba tla letša mogwana go šireletša seriti sa kgoro le go netefatša gore Mashaba o rwala maikarabelo a mediro ya gagwe. The Traffic Police, Mr. Samuel Mashaba, has been placed on suspension. The precautionary suspension follows his admissions at the Matlanga Commission last week during his evidence, and there emerged allegations of a serious nature which the provincial government of Gauteng has noted with concern. As a result, he has been suspended from his duties. He will have to undergo a disciplinary process, the outcome of which will be made public at the time when all processes would have been concluded. Kgošikgolo ya Mandebele Makhosoke Mabena wa bobedi o bolokwile motseng wa Gabo ka kwa Mhlanga ka Mpumalanga le hono. Baetapele ba mmušo le ba setšo ba hlwele ba kgobokane go fegeletša kgošikgolo go bagologolo. Kgošikgolo Makhosoke o robetše boroko jo bogolo ka la bobedi la go feta ge a na le mengwaga e 65 o bušitše setšhaba sa gagwe mengwaga e 44. Raditaba wa SABC o fentse setimo o hlwele polokong yeo gomme o realela tšona. Dikgoši le maloko ba tlhalositse kgoši Makhosoke wa bobedi jaaka kgoši yo a neng a le boikobo mme a rata go bona tlhabololo ya morafe wa gagwe. Mme ga jaana ke na le mopresidente wa Contralesa e leng kgoši Lamek Mokoena. Kgoši o tlile go gopola yang kgoši o re mmolokang gompieno? Kgoši kgolo Makhosoke wa bobedi re tla mo gopola re le Contralesa ka gore o be e le motho wa ratang setšo, a be a tlotloetsa batho gore ba be proud ka setšo sa bo bona le ka maleme a bo bona. Go ne batho ba bangwe gona yaanong re bua a ba sa kgona go bula sa gagabo ka gona King Makhosoke o ba a championa gape gore go nyaka gore mmušo o amende chapter 12 e le go section 211 le 212 e le gore e bua fela ka recognition ya marena. Gane ge o ya go chapter 7 e bua bo masepala e ba fa matla ka moka ga one le gore tiro ya bona ke eng ko mmusong. Ke se le gore kgoši e kgolo Makhosoke ge e le gore re nyaka a robale ka khutso o ka re mmušo o ka latelela tse ka moka ileng a dina banabela gore di direge gore ba di implemente ba le mmušo. Mme o tlile mo gopola yang? Ke tla mo gopola pele ka kgoši ya botho, kgoši ya lerato, kgoši ya go rata setšhaba sa hae,
kgoši e le gore o ba se le mahetla unlike ba bangwe batho ge ba nametse ditulo tse godimodimo ba thoma ke moka ba fetoga ba e le gore a ba tshwarege e fela kgoši kgolo Makhosonga bobedi e be e le kgoši e le gore o ba tloga a tlhompha mang kapa mang ba bangwe batho ga ba le maemong a ba sa tlhompha ba nyaka gore e be bona o ba tlotlang fela wena ka bo wena a bone taba le motshone ka gona re le Contralesa re tla mo gopola kgoši ya rona ka gore be e le kgoši ya botho kgoši ya lerato a rata le tlhabololo ya setšhabo sa gage again. Komiti ya mahlakanelo ya go bopša ke ditona e laodišitše manomagolo a yona a go lebagana serokaphatla thwi le mathata a bofaladi ka mononageng. Komiti yeo e rwele maikarabelo a go laola bofaladi le mano a mmušo ka dikgorong tša go fapafapana. Se tla ge naga e itemogela megwanto ya go ba kgahlano le bafaladi ba go hloka mangwalo ka mononageng le boipiletšo bja gore ba boetšwe gae. Tona ya toka ya tlhabollo ya leago Mamoloko Kupai o re go tloga ka ngwato bošego badudi ba Malawi ba ka bago 900 ba ile ba tlošwa ka lefelong la Lindela kgauswi le Krugersdorp go bušetšwa nageng ya bobona. Kubai o tlaleleditše ka gore kgweding ye e fetilego fela go swerwe bafaladi bao ba sego molaong ba 7,000 o re mmušo ga se wa hlokomologa ditlhotlho tša taolo ya bofaladi. In the past month alone, just to indicate this one, more than 7,400 illegal immigrants have been arrested by the SAPS for contravening the Immigration Act. And since the 1st of January, law enforcement agencies or operations conducted across the country have resulted in the arrest of more than 40,000 illegal immigrants in the country. Motlatšatona wa maphodisa Ngaka Pholi Bushielo o re lenaneo la go swara bafaladi bao ba sego molaong ga se la lebišwa fela go bafaladi ba batho baso ba go tšwa Afrika. O re go swarwa badudi ba merafe ka moka ba dinaga di šele bao ba sego molaong. Are we concentrating on Africans only? It is not true, and he knows it. Remember, we had 75 Libyans where we got them at the White River Farm in Mpumalanga. And then also we had 70 Ethiopians in Johannesburg where we repatriated them. And also the firms that went to in Newcastle, it is a Taiwanese firm that we are doing too, and other Mexicans that we have arrested. Go sa le bjalo tona ya merero ya selegae Ngaka Leon Schreiber o re go fedišwa ga dipukwana tša boitsebišo tša kgale ke kgato e bohlokwa yeo e tla go thibela bofaladi bjo bo sego molaong mo nageng. As of last night, the number we can report is 2,745 repatriations that have come in this period since the President spoke. However, I have to emphasize it's a moving target. The work is currently happening in places like eThekwini, and there are buses that are moving as we speak. Kgoro ya merero ya selegae e tla ba dipukwana tša boitsebišo tša mokgwa wa karata. Kgoro e tla tsebiša letšatši leo ka lona pukwana ya kgale ya boitsebišo e ka se sa hlwago e šoma. Bana bao ba belegwego ba ena le mathata a malwetši a pelo ka Free State ga ba sa tlo swanela ke go sepela menabo ya go feta dikilometara tše magologolo go hwetša kalafi. Bookelo bja Universitas Academy ka Bloemfontein bo sa tša go bula laboratory ya maemo a godimo ya go dira dikaro tša malwetši a pelo. Laboratory yeo ke ya mathomo ya moswananoši ka provinceng yeo. Bahlankedi ba kgoro ya maphelo ba re se ile go kaonafatša phihlelelo ya dikaro tša go boloka maphelo, go fokotša go romelwa ga balwetši maokelong a mangwe ge išita le go matlafatša ditirelo tša ditsebi tša maphelo a bana ka provinceng le ka nageng ka bophara. Laboratory e sa tswa gakola e etseditswe go hlahloba ha batsi le ho sebetsana le mathata a lefu la pelo. Ditsebi di re sitse sena se tshwaya bohato bo boholo ba ho ntlafatsa sephetho sa bana ba hlahang ba ena le mathata a pelo. Equipment, we can help children with congenital heart disease, and we can form interventional or minimal invasive procedures and to then help these children so they don't have to go to theatre for surgery. When I started, probably about 20% of our
catheterizations were interventional cardiac catheterizations, but now it increased to about 50 or 60%. Bakeng sa malapa a mangata setsi sena se sebetsana le mathata a mangata a bophelo. Lesia le dikgwedi tse 19 le hlaile le na le mathata a pelo le Down syndrome. Ke e mong wa bakudi ba bang ba maphelo a bona a fetohileng ka thuso ka kalafo e atlehileng. Ke thabile haholo ne. Ene ke ne ke encourage batswadi ba bang beleng fore bana le bana ba tshwanang le ona wa ka. Hore jwang kapa jwang university se ke number 1 sepatalane. So ha o ka tisa ngwana for bonthongena tse itseng jwalo. O be le trust ya go tlo ba hantle tlo ba sharp. Lefapha la Bophelo Freistata le re projeke ena ke karolo ya maiteko a mmalwa a ho ntlafatsa meralo ya motheo ya bophelo le phano ya ditshebeletso ho phatlalla le province. Re batla hore batho ba operatelwe haufi le mahae a bona ditrekeng tsa bona. Mme se seng sa ho qetela sa bohlokwa ke hore re ntlafatsa maemo a dikalangwa tsa rona tsa bakudi. Mme lemong sena sa ditjhelete re tlo reka di-ambulance tse 103. 15 ya tsona e se bile e le teng re le ra entsha bekeng tse pedi tsa ho feta mane Botshabelo for strike sa Mangaung. 15 ye nngwe re lo entsha le jo diputswa beke tlang. Letona la Bophelo Freistata le re sitse sena se setjha ha se tlo ntlafatsa fela ditshebeletso tsa bophelo empa se tlo ba le kabelo ho theheng menyetla ya mesebetsi le ntlafatsong ya tsebo. Le lefapha la bophelo re ntse re sebetsa ka thata ho fumana tsela ya ho beya ya ho appointa staff se tlo re thusa hore ba lokise metjhini ya rona e re thusang ho fana ka ditshebeletso tsa bophelo hore metjhini ya rona e kgona hore e tle re sebeletse nako e telele. Bahlanka ba bophelo ba dumela hore laboratory ena e tla thusa ho fokotsa morwalo ho malapa a tlamehang ho batla kalafo e kgethang kantle ho province. Lebohang Motshwening, SABC News, Bloemfontein. Re sa buisha re le amogela Thobela leloko la MKP la Palamente Mziyaki Zinjingela o hlalositse bjalo ka mošomedi wa mmušo yo a bego a gafetše mošomong wa gagwe balapa ba re lehula gagwe le ba amogile kokwane ya mokgatlo wa gabo ba kere kokwane mola mokgatlo wa gabo wa MKP o re lehula gagwe ke tahlagelo ye kgolo ka mononageng. MKP e be thegilwe ke maloko a mokgatlo wa EFF lo ITM bao le bona ba rometše go mantšu a tlhobošo go yo mongwe wa maloko a komiti ya tšwetšopele a go bupša ke mekgatlo ya Palamenteng. Magologolo a bathegi ba mokgatlo wa Mkhondo wesizwe ba tlhole ba bothagane ka Johannesburg City Hall go laelana le leloko la Palamente la MKP Mziyaki Njingela o hlokofetše pejana mo kgweding ye matšatši a mane morago go keteka letšatši la gagwe la matsalo ge a be a fetša mengwaga e 43. Kgaetšedi ya gagwe Nomvula Njingela o re lehu la gagwe le mo kušitše bohloko go mo hlalositše bjalo ka kokwane e bohlokwa go balapa. Namhlanje ngime ngenhliziyo ebuhlungu kodwa ke uthi omunye. Today I'm heartbroken, but scripture says, I knew you before you were born. I know your date of birth and I also know your date of death. I'm standing here with a broken heart. I want to say, my late brother Muzi, this is a loss to me. When we held gatherings with the family, you're the one I used to call. Moetapele wa EFF Julius Malema le yena o fane ka mantšu a tlhobošo go balapa la ga Njingela le go bolela ge mokgatlo wa gabo o thabetše tema yeo a e kgatilego Palamenteng. O šomišitše monyetla wo go bolela ka ntlhakemo ya mokgatlo wa gabo go boipiletšo bja go ba kgahlanong le badudi ba dinagadešele bao ba senago mangwalo a maleba ka mononageng. Why is there strike to fight for sponsorships but there's no strike to block roads and claim the mines? And say these people who are mining here, the same as those who own sponsorships, they are not from here. Let the mines, the strategic means of production, be returned into the hands of the rightful owners. Njingela be le leloko la komiti ya Palamente ya Kagabohlodi o bile gape motlatša sefepisegolo sa MKP le molaodi wa dikgetho ka mokgatlong wo. Moswara matlotlo wa MKP Brian Molefe o hlalošitše tša bophelo bja gagwe. Many knew him as a strategist and organizer. We knew him as a comrade who could be relied upon in difficult times. He possessed the rare ability to remain calm under pressure.
focused amidst uncertainty, and committed when others doubted. His dedication to the cause never wavered. Molefi o eleditše bathegi ba mokgatlo wa gabo go ntšha mahlo dinameng ge go lebilwe dikgethong tša mebušo selegae seo ka ge theeletšo ya molato wa mokgatlo wa gabo wa ka ga ditatofatšo tša boradia bja dikgetho o ya go theeletšwa mo bekeng ye. Kgodišo moruthanyana wa mengwaga e tshela yo a hlokofetšego go teele barutwana ba bangwe ba babedi kotseng ya tsela ya go ama sefatanaga sa go sepetša barutwana go hlolo ya bolokwa lehono ka motseng wa gabo wa ga Masemola ka Limpopo. Sefatanaga sa go sepetša barutwana ba sekolo sa dithuto tša tlase sa Manyetha se swere mollo nakong ya kotsi ka kgweding ya Mopitlo. Barutwana ba bangwe ba babedi Lethukuthula Fangomo le Blessing Buane le bona ba hlokofetše nakong ya kotsi. Morutwana wa sekolo se nnye wa mophato wa R Kgodišo Moruthanyane o bolokilwe kwa gabo kwa ga Masemola. Moruthanyane wa dingwaga tse 3 o tlhokafetse morago ga kotsi ya sepalangwa sa barutwana. Sepalangwa se ne sa tshwara molelo. Barutwana ba le bararo ba tlhokafetse mo kotsing e masisi. Ba kwa gabo ba utlwile botlhoko thata. Lo le re khwetša matswalo a rena le fase kudu ge le gore bjale re boloka ngwana rena. A go swana le ge taba e sa no wa mo moyeng re na le letšatši ngwana o tla robala jwale ka lapa re khwetša matswalo a rena le fase le bile re ya go motšega. Mokgatlo wa dipalangwa wa dithekisi tsa kwa ga Masemola o ikwetse go bakgweetsi go ela tlhoko le go netefatsa pabalesego ya barutwana ba ba dirisang dipalangwa tsa bone. Re ka thara gore at least re afole taba tša di-overload le taba tša go lebella gore re ilaiwang bana ba rena when coming to Waisha School. Ke nagana gore dilo tše dintši di tla thara go afolea. Lethukuthula Fangomo le Blessing Buane ba bolokilwe ka Lamatlhatso. Mokgweetsi Mogau Mosetla o tlile go tswelela gape kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Nebo ka Phatwe. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC ga Masemola. Mongwaledi wa mokgatlo wa makomonisi ka Limpopo yo a sa tšego go kgethwa Tshwene Malebana o re go sebe gona ga ba bangwe ba baetapele bao ba nkga go tsela konferenseng ya go kgetha boetapele go bontšha go hloka kgolo dipolotiking. Ba bangwe ba baetapele ba SSCP ka Limpopo go bala motlatšamodulasetulo yo a nkga go tsela gape le tonakgolo ya province ya Limpopo Ngaka Phophi Ramathuba ga se ba iponagatša konferenseng ya bosenyane ya go kgetha boetapele bja province yeo e swaretšego ka Nkuankua ka Tzaneen mo mafelong a beke. Malebana o be a bolela le babegaditaba le hono ge go rungwa konferense ya go kgetha boetapele. Dikemedi tše magolo tharo go ralala le profense di kgethile boetapele bja SACP ntle le phenkgišano. Malebana yo gape a tsebegago bjalo ka leloko la lekgotlatheramolao ka Limpopo o kgethile go boetapele go tee le ba bahlano. Go balwa Phesi Ndlala yo e le go modulasetulo wa profense. Malebana o phegelela gore Ramathuba le ba bangwe ga se ba kwešiša sephetho sa SACP sa go ikemela dikgethong. She was not matured enough to understand the ultimate aim of the party. Because we participate in other organizations, we must be the best in those organizations. So that because the program of the party is to free all people, to make that all our people are eating, they have shelter. Leloko la komiti kuruthamaga ya province la ANC Rogers Monama o tsenetše conference bjalo ka morongwa wa ANC. Monama o reta baemedi ka boitshwaro le kgotlello ya bona. The mood in the conference was not something that was negative for us as the leader, and then we really appreciate the conduct of the members of the South African Communist Party. Motlatša modulasetulo yo a sa tšwa go kgetha wa province Mmatšhike Thobejane o re conference e rarolotše ditlhotlho tša badudi. Having came here with community concerns, having discussed them beyond here as we go back home, what do we do to make sure that socialism roots in South Africa? My impression is that this is one of the excellent conferences we ever had in Limpopo of the Communist Party, and it should be an example for the country. Ba bangwe ba dikemedi ba re ba thabišwa ke dipeelo tša conference. Go on with us, go on with the community, go on with the country. The province have worked on very well. It reaffirms the positions of the Communist Party as an independent party, the vanguard party of the working class and the poor. Go sa le bjalo, SACP e ikemišeditše go aga dikantoro kgolo tša yona kgauswinyane se morago ga go hiriša dikantoro ka Limpopo mengwagangwaga.
Ebile le thabo go maAfrika Borwa lebelong la bo senyane la Comrades ge bobedi Jida Stein le George Kuche ba thopa lebelo leo la go tloga ka Durban go leba ka Pietermaritzburg ka di record tše diswa. Stein o fentše lebelo le gala bohlano nakong ya di iri tše 5 le metsotso e 44 le metsotswana e 53. Kuche o fentše lebelo la gagwe la mathomo di recording emtsha ya di iri tše 5 metsotso e 15 le metsotswana e 56. Mokitimo o ebile wa bo 50 wa Abran yo thagotšego go tloga ka Durban go ya ka Pietermaritzburg. Kgoši o fetile mputimollo yo a bego a dietile pele fao a ile go a se lebelele le morago. O robile rekoto ka di iri tše 5 metsotso e 15 le metsotswana e 56 fao a phomotšego rekoto ya kgale ka metsotso e senyane. Pete Vesman kgwete ya maemo a bobedi phadišanong ya ngwaga 2024 o bile maemong a bobedi fao a latetšego ke mollo maemong a boraro. E be ile le gala mathomo history fao ba tšea karolo ba romile go mokitimo ka tlase ga di iri tše 5 le metsotso e 30. Kgoši gore go ba nkgwete ya mokitimo e bile katlego e kgolo. That was the hardest thing I've ever done. I knew when I went for it, it's a gamble because I could have blown up and people could have caught me, but it worked out in the end. And I'm extremely grateful. I couldn't believe it. When I had a kilometer left, I couldn't believe it. I had to pass the line before I believed it. Stein o tšwetše pele go dieta pele mokitimong. O thupile sefoka le gala bone gane ka tatelano. I think that's an amazing achievement to have 2 South African champions. What more can we ask for? This race means so much to us. Not just the runners, but also the supporters, the people who watch it on TV at home on the roads today. It's an inspirational event. No Bukhosi Chuma wa Zimbabwe o feditše mokitimo a le maemong a bobedi ka di iri tše 5 le metsotso e 53. Mola Yvette van Zyl a bile maemong a boraro ka di iri tše 6 le metsotso e 2. Ba gešo ditaba ga di fele go fela nako ya go dianega ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso ga botse.